kabisa kaika kana tokosuka sio taratibu. Igakuburi Agnes ngabwate simina komisiri akarogona komisiri na kwa nduseti Misiri. Agnes na kuruseti Misiri. Agnes ngoyo. Agnes ni song ni dedicated to my girlfriend. Mwenye alikuwa so supportive. So nikamwimbia song. That was actually my first song. Nilishirikisha Danley. So I think hiyo song nilipenda wakati nilikuwa naunda. Niliona ni it's good. Nishirikisha Danley. Kwa sababu napendanga vibes zake. Unapenda vibes zake. Hekera kwa bekireta Agnes yogotera ukoiga. Komite bwate simina ko Misiri na kwanda usiri Misiri. Reaction yake ya kwanza ilikuwa gani? Reaction yake haikuwa mbaya. Alisema ngoma iko aje kwanza temulimwambia Agnes yogotera ngoma ite na atera ili na nogotera kutia. But sasa hiyo jina Agnes. Like sikutumia jina yake. Ukutumia jina yake. But ilikuwa indirect, nilimwambia nikatumia jina lingine. So first reaction aliniuliza huyu Agnes ni nani? Nikamwambia Agnes is just a title. Nilikuwa namaanisha ni wewe. Mbona kutumia jina yake? Kizungumkuti ndio hii. Okay. Kwa sababu ateli dalive. Kama itekero koro sio gotera. Ili tandro ko at least ireterio uritumike. Ngora imulire na bunota hii. So nilizingatia raini. Alafu nione Agnes. Ningia kwa kile so nikaona acha nitumie hiyo jina Agnes. Right vya sana gaiga. Karibu sana by the way nega singia sana ndo chiga igana ko hotero gutangani na ande ndo chinga njuzi kwa chake safari iga yo muziki. Just an year. Change kikuwa mekiri as industry na yaboniga Java Boy Classic. Ni mwaka moja tu tanguanze kuimba, si ndio? Mwaka moja sasa ukijiangalia yule mtu alianza kuimba Javo wa 2020 na Javo wa 2025 ako na tofauti gani? Wataweke maene uchako muziki kumbana na challenges ambazo zenye nisema angalau zilikuwa zinifanye niache kuimba. Lakini bono tinje tiko kumoyo. Ekona chagite na nyorite challenges. Siko najua studio wenye nezenda ya kwanza. Ulikuwa na ngoma. Kwanza ngangai. Home ni wapi? Ngai Sengera. Sengera Parish. Nisabu Sengera bona Sengera kona. Unaonga kabisa. So kero kwa ligito kotero gutangani. Hakuna juu na studio nenda ni gani? Ina maite studio ntangani. Ngoma ite studio ndeyons. Na maite studio ndeyons. Muntu na kurite mutangani nkamwachire simi. Akuru nenda Van Quiz no yo Sengera alisino bado. Nilimpigia simu. Nikamwambia ni studio gani hivi inaweza nataka kurekodi song. Studio kindagenda. Agante hivi. Ante studio neti nyingi. Kubwati na numuguko. From there so agacha wante aliniambia Juna Agosto. Nikamwambia mimi Agosto aligoro kanda achakera simu mkono kirete. Alafu then ndio nilienda kwa studio fulani hapo Sunika. Inaitwa Plano Music. Kwa my first studio kwenda nimerekodia song Agnes nikiwa na Danley. Alafu then kutoka hapo nikaenda kwa Imokid. Alafu the latest song yenye nitoa na Danley inaitwa Yogurt. Ndio my latest project. Ndio nimeenda kwa Agosto sasa. Sasa ndio umetesta Agosto. Alright, vya sana gaiga. Elieteliga Java Boy Classic. Being the first time bono kwa swile maiga bantu bali bakuringa Java Boy Classic. Elieteliga Java Boy Classic. Bono Java Boy Classic. Java ilitoka wapi? Boy ikatoka wapi? Classic ikamalizika ikatoka wapi? Ini swali ya sana. Java Boy Classic ama lietano original. Sasa lieke bande. Kuna Jafet Onunga. So Java Boy Classic ile alweta na Jafet. So unaona jina langu inaanza na JA. So nkarandi takinda atumike gaiga. Nkabuke mambea yamo. Ikintu kikachanga na Javo. Javo hiyo ninapoa sana. Nikaanza kujita Javo. Nikayuka gari ya vinga Javo. Nilite ngirigia. Tumeka baada so asu muziki. Kono kata Javo tingo tumeka lioka. Sukambe ke boy. So alafu nilita classic siriruete. Nilikuwa napendanga kusikiza ngoma za B Classic. B Classic moja. 06.
So huyo ndiye anakuanga my favorite wangu. Your role model, your mentor. Yeah. Napenda kusikiza ngoma zake. So nikaona classic nige ntikite perfect. Acha uongeze classic. Katabana singi jamii rinkongo kiri. Can't make it classic. Ndi at least na kingo ro musiki. Kama ngoja kutegulina ro garete ngatumike. Yes sana Gaiga. The first time uli realize am uli notice uko na talent ya kuimba ilikuwa lini? Ekero ninge form 4, kwa Karama time. Oyo mwaka ki? Ilikuwa 2022. 2022. Ndio ulijua unaweza imba? 2022 ekero ninge form 4, nilikuwa Karama time mwaka KCSE. Nilikuwa na kuna time nikiwa free, nikonya warango nya ku musitege tabu kuna kulike bintu. Ukona kulike bintu. Wana ndoranga ki. Ni interview ngolikanda ndaliko gotera. Gotera ngoko. Ntema kunyako? Yes. I have a friend of mine who is in Kansanere. Ele konyo ingo musani konya sokiri gotera komo. Inge koro kunga Dominic. Dominic alikuwa anaitwa Dominic Muisiara. So muisi oyu ni Kansanere iga. Muisi ele konya sokiri gotera komo. Bono. So huyo Dominic, yes sir, nikapata alikuwa ameandika ngoma fulani hapo. Nikamwambia ngoma yori gitega. Ngakio kwa Kevinte. Uganda isi. Njengashu mgatabanga akoli gasi yao. Bona nchiri tukelimo. Bona munangu kulika gaiga. Nchi kinde saidi anega. Nganya nari kiro gatera. Okanyara kwali kiro gatera. Yani kuru kanyara nganya kulika iga. Nikulika nikamwambia bana nimeandika wimbo. Akachukua nyawa tena kukubate vibe. Alright Ona kanta inga ki. Yongo masi uniuzie. Kamate Kamate ngoma yanyetige hiyo. Ninche mbrani nya soki. Ugake sabu kuruga bono ugasoka nyaronga gwasokire gotera. Ekero nakora form 4. Ekero nakora form 4. Hiyo ni 2022. Sasa muziki imeanza kukuingia? Bono gabuko na alikira materange. Bono bunankora form 4 ndenka. Alikira materanga 3. Amatera yo 3. Bono nyarengerete matera aya. Ngaingo chibono timo di producer. Ngaingo chi. Timete producer. Tibuna bago cha batera. Bono ne kwegolya maswali ngaki. Ngakingo chi kutake binte. Bono nilienda brother yangu akero disco. Nilienda brother yangu. Ambaye anaitwa Evans. So alinisaidia kutoa hizo ngoma zilikuanga 3. Na chinkonyeta gosoki audio so nkarachi twara for a while nina gochitegera. Right. Yes sana. Bono kwa Sweden industry bono kwa chakira kwa muziki. Bono Java Boy Classic, bono Rule School wa Sweden industry sasa ameanza kupiga muziki. The first person kwa bekera to gotera ka gotegera. Lirwa soki kuru studio. Monto mutanga ni kwa bekera to gotera ngolenge. So ekero na so gite gotera gotanga ni. Obviously monto mutanga ningo china atomera. Gotera it's my sister. Sister yangu anaitwa Ann. Anakuanga supportive. Tana kongita moyo. No nande ngotabaga iganga ni mwajete sana. Ekero kwa mubekerete? Ekero eranguchi na mubekera. Ekero na mubekera the first time ante betinga pick up. Ante betinga ki genderera igo. Watikira bone sister yao. Bono gwajira sembogi bono, wasira sembogi bono, wasira sembogi genje. Kero kwa bekere tembogi genje. Kero kwa bekere tembogi yo batera limo tulise tali base moko na goite story. Kero kwa bekere to batera ngibate, urute yo goite to boya atenga ga igabado. Batera gutanga ni kero na sogeti. Obvious mbaro ba inko ngito moyo. Umuntu atenga ki. Ngome yo sogeti yanga kire. Ometo monte na bago te akora mbi agote lakini tuli kuigubuya na bakora ngabota iro lakini o washu muwakira so mbaro bengo kona obe mbaro bengo support ante yendelea na huyo moyo fika mbali baba ari gukwana bobe ngi kwasomete ko rwasebara kiagera sometimes na wakara ko sokyo gataru mwete once na wali na rengo musena gateli nchi na ibinte bina bietere tekero monta atetinga ingwi bwimbo ni mbaya tekia ko ilikuwa gani asinche maiti ninche bwekande nche natural igentonde once nimeamua kitu na ndio nchibweka na mwire gento nobody can stop me from doing it. So uliamua tu acha upige mzee. I cannot give up. Ile ndio sure I will make it. I will not give up. Na mo discourage abantu 20. So na bangu kwana iga na ndio yangu akwana na nagenda nyumba na aliko batero kunga. Alright. So ili kumotivate somehow. Kero muntu njago discourage nona akongo moyo akongo motivate ngaki. Bono ngutaka mo kareki mo proof wrong. How can you describe upcoming across the Rovalia Gusi? Are they doing a good job because wanalalisha kabisa? So upcoming na bange bagwe toma.
Any upcoming usa ene already know msanii wa Bale. Okay. Esenje. Omuntu arakubori bono ngakiwa you an upcoming artist? Since enje tingota ba tina upcoming, tumetenga tungo kora studio. Kwani upcoming ningo? Upcoming no muntu gochaka, gochaka muziki, ndo ulia tuseme somehow karamanya kulike bintu bironge. Egaya bono tali upcoming ay kwa Bale. Nchase nchengota yaba nibina bantu bara tena upcoming inde but nje ninyo metenga kwa Bale na Bale igentu gitigaliti ngoma ndara soki chisane ba proof isika. All right. Kero kuligile basane babono bagukina bono tikankubika bono ngukina muri mbono mukuna kwe molde ikasi mokora na kiro chinengiyere gose kidogo mubwene to mube molde da kego ni producer na basane bababira again for the longest time kurugabo na industry goska tigancha kira wa upcoming upcoming nkora bari gasingia sana nchakire jame kurukunge blogging since my best friend twakore nere gas kadha ngutoma baraso wing there's some upcoming muntu gochaka muziki umetinga ntakora ndo gwetoma the likes of bloggings alafu na ndembaro muntu agochaka asingincho umuntu ndo chakire usase umeteta kiro imanya nabo kwemanya ngaki yenteke ni nkora nabo kwemanya nga bado kuna shida alafu na producers wanafekera umuntu achire studio mu guide mutenga ki ndugu igaiga mbiore gambobore tari gantu keringo umuntu kwende studio kwa record kwanyora inge producer retete kuliti chibesa lakini gastete tigo kore gasingia so mbuye muntu kotenga kyo kugaida gote yaya koreke ose ogote yaya gakigente tulikonya kwebanga kwa rajuti gastini scan nyingi right uye sana kwebanga uye sana ga inspiration yake rowe kana sokoliko gotera ngigo ku inspire most ekron koliko gotera ngento ke ku inspire most niko ngotaka at least a gap eli tigire chenye ichori nabokora na igenteke na ngegap nurere ga skandike igenteke so ekron koliko gotera ngento ke ku inspire ntebe need to fill that gap indo chenga itigire something like what wono ngike tigire metra gintamaiti. Okay, of course maite amatara na manganto agasokiska na nikuru muntu na bwate nchira kuri kokotara abona ko bangi bintu byaye. Yes. So into get inspire nga I come with my own style abantu angalau abantu bamisiti yep, alafu my fans pia abantu mbaro bago chibante yekero naso kitoko tutangani abantu ngo chibali barambuli ngakibano kireteiga ngakiukireteiga ngakiutaraso kikende so nabarabungo ngabara moyo nagandra kulika. All right, yes sana gaiga kero tokuna kuligira liboniga ekero togoswa sebono industry ya guset large chi producer chonsi no chego atemre gukora chi producer nyinga sana gaiga guys out of 10 ngayuko babeka kile producer ni bwate singo moveka mbabweka ini. Okay, to chake Ibra out of 10. Ibra Ibra ngo mwanga nere 5 out of 10. 5 out of 10. Imolkid out of 10. Imolkid ngo mwanero 8 out of 10. Out of 10. Agosto 9 out of 10. Una uchi producer wako na barwe kasi na pleno si ndio? Yep. Na pleno na mweka wapi? Pleno na nyere no riga 5 out of 10. To chance chi video director. Kwa temire gukora na bwe guys. Creative video director ro chinike gendere to improve ko sinike gendere to guko. So far nimewaka na only one director. Anaitwa Director Josh. Kero kumuligirira ganga yuko mubeka. Akwa fridge kutemali gasi ya mbona achaka ngwetomali ono ntuko muri na gasi asingi achaka bwango nere nkwirigiria no kuchitutwa mwegasi. So bono kwa siri industry bono ga back to back bono tuli skuru ni skole no legege no musikio kuna gwaka ngora kuna gaiga kwana gusaba umusani collab akoline. Of course na temete gusaba ejame kurukunere nga ndake turigerira gochi ndake turigerira kamera tika kona ugosoke kamera tata ya etindiko ugosoke kamera ari nyaro kari na kio karabona ngoy wasabete collab akolina na sabete mwisibo kyom na sparo bosi babere gose kwa sabete mwisibo to yomo kivyake kero yomo kivyake bosi bagakolina Siparo parante tinga mwakane mwachibesa no mwisibo kyoma nera gante yeti parante tinga mwakanire project
project ya yamo tama ko ngakorabu mwisu ukima katani chwa satellite sparate betengaye egentoko korekenene ukumwakanire project ya kando umana go kore yeinu mwisu ukima katani chwa satellite ili kufa how did you feel ngire mwenemba ni jimnizo jimnizo era kante akango okay igastonda tukubangana renjirere ele retanga tanta etibobe ranta eti okay adi tulengana nero I think injira tulegas igekero bono kwa sabiro musani collab bono musani ukuri nero gwatebanga sparaga kuri ne collab mwisi bukyo manera kuri ne collab si ndio ikitu ilikufunza nini anje kerona musabeta kantitine atete mwakanire project metekro monta ko tebigo bona rochinga bono tumetiko tera ngkuimukiale bono ngatebanga ki ikini gento I can do myself ngatebanga ki nkinta korenche bueka because ometekero to gotegara matera ni to gochaka kuyola at least vibe ili yango kiriyori ngakirende to go blend botas itakuwa kali so ekero kumusaba ekera tebetigo jona igwete bobe akago disappoint somehow lakini ngateba nero kuno kwa mwa kwa juu korabu tali to go force omuntu korabu ni ginto omuntu agwancha kwa so ngateba nyunsabire tabirigo kamate isawa kamate ninja ndole no chorore wikira bonika kwarorire gose bado no genda takora ntomaite ekero montanta birigo that's one way yuko gutakanga ukoiregeka usita tight so maite bona ekero montaga ntebigo igonchinkwe banere story eyu na teba na inchika kaninje ngasa ikire ibotu ukore gasi yao right vya sana uyini gakurukonga nere Javo Boy Classic igata biru bya kabisa gaganga mwisibu kyo mara spale ba matatinga lakini hiyo ni motivation na kutia bidii zaidi so umwako yona kwe bangida by the way talera ndo chige ngoma to launch galere chire biru officially ntubwate ye kuruku Samantha ngoyo Samantha yitelile ngase a friend of mine Samantha so yitelile kango sana ukarotera Samantha and she was so soft nice atasukamu tumekeria telio by the sikumwambia but I used the ngoja Samantha was soft and nice she was soft and nice so ni demo anaitwa Samantha ni dem demo yupo all right kumbe Samantha I need to see you ndolenga the soft and nice na singa yere kako jana Javo Classic abango anyway igo umuno bangete hiyo umefanya di video ntubwate gasene to launch kega mukorete na Danley at the same time na kimungocha na kiwocha kwanyora Danley asobwango iga say you are very close friends Danley no musani one Danley kerona morigeti kerona tetente nere the first time I was so shocked dinga Danley nga tangire tike kabuna babande and goteke maene muna nkine to gocha no ekende skuru umuntu nasigete gusingi mandanli Danley kona pena kwa mazake kwa ngonyo resi miane playlist yonse Danley so na njena bigete Danley ne umuntu ngocha kongiregeka sante binga eriga naiga lakini Danley tanchanditi Danley no muntu geto mungwana sana abantu ebeti ya endigi tukwane right so kerona na muri tukakwana tukelewana tukake business biega and into chanda nitinere so big up to Danley sana ekero tukuna uska abosio gaiga Javo Boy Classic gaiga evento bire tukocha gaiga kero gutwara go twist yobongo ayabona muna Javo Boy Classic by the way your favorite type of girl inakwanga ama anakwanga vipi heavyweight petite nchinga chito moiseke utali monoru moisikore light skin hello alafu ole ka light skin biega tali monoru monyera biega mutambe na maigo bwate biega ore wiya umwana utongire umwana utongire atongeka wiya sana gaiga uta prefer demo akona pesa mwenye anakusumbua ama demo ana pesa mwenye akusumbui nje tindi kutakana gasa ya mwiseke nje to mwiseke ntagete na tatwara besa mwiseke na tatwara besa sawa kuna hao mademo wawili sasa unafaa uchague mmoja kuna huyu dem seti kuna demo anajitegemea na ana issue na wewe kabisa lakini ni msumbuvu na kuna dem pia anajitegemea lakini si msumbuvu na ni mrembo sana
sana obwate chikoritie chigwa kwanire bono ngoko genda neraiga njendo chenda endo no uyo kabere uye sana gaiga ndagira kyonje tukori by the way ndagira nganchite nisi nyinge nganchite by the way nganchite amabere marurano nige in short nganchite intokoroka pilau ya gati yetabi nekieni kendo kyo kwenda nakyo mbona nekieni yetabi tutarekebisha uye sana gaiga by the way bono tukimalizia ndaga tuli kabla tukimalizia tu launch hizi ngoma mpara kware gweta waikirire abaisike mbaraiga naraiga gwanchire lakini tako tageti naraiga gwanchire lakini tomo tageti utafanya nini ebare babere oje buno kona kumukwanira igakona kuera yora takore tigendo kiekega tabwati dalili lakini nara kando ibare ngenere whatever hapa nimeangukia utafanya nini hapo situation kama ikikukuta Gen Z ntekyo vya singo chikiriki happen nandi squeeze yako nyoru muntu uri wanchiti nero tabu wanchiti utanchiti nero wanchiti ikine kintu kero lakini bono situation ibune yu kwenda no muntu wanchiti because togo voice issue ukwa no muntu wanchiti ya juvano uyo tabu wanchiti nero uchi ko chiesera isika waji ko jadega nakyo bange to mako yigo tarera at the same time umwako uyo ninge bangete nga nika at least igali sinaga nitigoika so ni akibere kurubusi bono ngayuroje imi akibere kurubusi yakonyoraga by the umwako uyo kwanza nimbate na oti project nero mbangete na Unix before umwako uyo ere I think 2 years from now nko bajafa boyo mongao uko bajafa boyo mongao bari bako tekerete bone go salute ngona nguko ba maiga zaidi nande ingana yawe yo mwergo chia sama shabekeli yago tekerete ton speaker iganke kuba promise yasinga jekero go promise kuro maiga ahadi ni deni yes egente kitangani sukanda kwani abantu bali bantebi banga maiga bante ko boikari gaki tototiga nchakire broken sensase crown b alafu nitenere umwisiri kwari freaky classic alafu nitenere umuntu korkunga nere Skyla to Ian Mbeche alafu na bali mega ye camera umu America umu kwaninde kai iyo tolene tajiria Boston nawe iyo alafu na Sami alafu na mafansion spi amafansion spi ali agochia mforo agochia tegaro muziki one nko pakwani ngo kwani Empress Olive nasalimia Kailos Modekai my best friend uko shule nasalimia anaitwa Korunga ndete yogo tegerete ngo chanda na kwani Rispa girl mwenye tunafanya naye attachment Rispa alafu Korunga tukankwa ni bono mumuromi na kia korukwa salimia Evan Sogari nasalimia Wilfred Mogaka yangu